Hariho Zaburi Joshua 46. Kuna Zaburi ya 46 nzuri. Ku murongo wa mbere gushika kuwa gatatu. Mstari wa kwanza hadi 3. Zaburi 46 ku murongo wa mbere gushika kuri gatatu. Zaburi 46 1 hadi 3. Ivuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi zacu, numufasha atabura guseruka amagorwa. Nico gituma tutazotinya na hisi yo hinduka, na imisozi yo shingurwa ikaja mu idamba by'ikiyaga, na amazi yavyo yobomborana agasuriranya, na imisozi yetigitishwa no kwitera hejuru kwayo. Imana yabwe icubahiro. Amen. Usiogope. Ntutinye. Usiogope. Ntutinye. Bwana yu pamoja nawe. Uhora ari kumwe nawe. Alianza na wewe, yatanguranye nawe, na atamaliza na wewe. Kandi agiye kurangiza nawe. Anasema nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Avuga ati ngo nagucafye mu biganza vyanje. Anasema wewe ni mboni ya jicho lake. Avuga yuko ati uri mboni y'ijisho ryanje. Ishura kuba atari wewe, ishura kuba ari je ko wanse kuvuga amen. Labda sio wewe, ni mimi kwa maana avuga ngo jewe ngo ndi mboni yo mu jisho jiwe. Inasema kwamba mimi ni mboni ya jicho lake. Nimba utavyemera bimbigiriwe muri cyane. Kama ukubali basi ambia mwenzako ngo mboni y'ijisho jihoraho. Eti wewe ni mboni ya jicho la Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Ndibuka inkuru y'umupapa umwe yitwa Dawidi. Nakumbuka habari ya baba mmoja anaitwa Daudi. Dawidi ari umwami. Daudi ni mfalme. Avyara abana batandukanye. Akazaa watoto tofauti. Muri abo bana avyaramo umuhungu yitwa Absalomu. Katika watoto hao akazaa mtoto anaitwa Absalomu. Avyara n'umukobwa yitwa Tamari. Akazaa na binti anaitwa Tamari. Avyara n'umuhungu yitwa Amunoni. Akazaa na kijana anaitwa Amnoni. Amunoni agira ivyifuzo vya mushikiwe Tamari. Amnoni akapatwa na tamaa ya kupenda dada yake Tamari. Tamari ngo yari umukobwa w'umunyakaranga. Tamari alikuwa binti mzuri murembo. Umukobwa mwiza. Alikuwa murembo. Ibaze kugezaho musaza we bavukana. Siwaze mpaka kakake ambao wanazaliwa tumbo moja. Basangiye semgao ni bari basangiye mama. Walikuwa wanachangia baba, wachangie mama. Aramwifuza. Akamtamani. Ariyumvira ingene yo muronka. Akawaza gisi atakavyomupata. Acabibwira mwene se wabo. Akambia ndugu yake. Umwana wa se wabo. Mtoto wa babake mdogo ama mkubwa. Wa se wabo mukuru. Kwa babake mkubwa. Aramubwira ati je burya mfise ikibazo. Akamwambia mimi ndugu yangu nina shida. Kuko yaramubajije ati nawe kuba kugenda uhera waronze nibiki. Maana alimswali akamwambia kwa nini unaenda unapunguka unakonda. Aramubwira ati je burya mfise ikibazo. Akamwambia mimi nina shida. Ati burya je narakunze mushikanje. Mimi nimempenda dada yangu Tamari. Ati narabuze ingene no bigenza. Nimekosa gisi ya kufanya. Imagine ico caha. Siwaze dhambi hiyo. Mugenzi wamubwira ati oya ni probleme ntonya. Kakake akamwambia hapana, hiyo ni tatizo ndogo. Wewe ni wigwaze. Wewe kuguze. Ama wange kuja. Afu katae kula. Amuchuvuga ati njaruko Tamari ali waneke yinja wewe. Afu useme mimi nitakula chakula Tamari amenipikia. Nyagahungu karabikora. Kale kakijana kakafanya hivyo. Kamnoni. Karabikora. Kakafanya hivyo. Karigwaza. Kakajigonjesha. Karabango sinja. Kakasema sitokula. Ngomaka Tamari abali batekinja. Paka Tamari apike chakula. Ngokangaza kuzitekera ahantu ngo mbona. Tena apike chakula mahali mimi ninaona. Imagine. Chiwaze. Tamari aravyemera. Tamari akakubali. Se aramurungika. Babake akamtuma. Kuko yavuga ati nimushikwe ntikeka n'ikintu nagitonya. Maana babake akikuwa anamshtumu hata kitu kimoja, maana alikuwa dada yake. Tutarinze kuitebako. Bila kukawia katika story hiyo. Amnoni achamufata ku nguvu. Amnoni akambaka. Kandi uyo mukobwa. Na huyo binti. Yari umukobwa w'inkumi. Alikuwa binti bikra. Yego yari umukobwa w'inkumi nk'abakobwa bo muri Hope Church. Alikuwa binti bikra kama mabinti wa Hope Church. Kuko ibwami. Maana katika ufalme. Abakobwa b'inkumi bambara imuzu z'amaboko maremare. Maana binti bikra alikuwa anavaa nguo ya mikono mirefu mpaka mukobwa yononekaye yambara imuzu ikase ngaha. Binti ambayo ameshatupa ubikra wake anavaa nguo ya kukatiwa hapa. Mugabo ubonye wambaye imuzu ikase ngaha sico bisigura. Lakini ukiona mtu amevaa hapa nguo imekatika hapa haimaanishi. Byari vy'ibwami hali ya Israeli. Ilikuwa ni mambo ya nyakati hivyo. Rero uyo mukobwa Tamari. Uyo binti Tamari. Yari amezuko. Alikuwa hivyo. Arababara kuona musaza wamukoreye ico kibi. Akaumia kuona kakake amtendea kibaya kama hicho. Biramenyekana. Ikajulikana. Nase arabimenya. Na babake akajua. Arababara. Akaumia. Hari abantu bafise ibibazo mu buzima. Kuna watu wana matatizo katika maisha. Hari n'abandi bafise ibibazo. Kuna wengine wana matatizo. Yesu ashimwe. Amen. Urukurarira
wewe unalia umwana yakubise uwundi kofi, eti mtoto kapiga mwenzake kofi, nturahura n'ikibazo cy'uko abana bawe babiri baterana amada, haujakutana na shida ambapo watoto wako wawili wabebeshane mamimba, cyangwa umwana wawe agafata umwana wawe ku nguvu, ama mtoto wako anabaka ndugu yake. maze Tamari yarafise musaza wo kwa nyina, alikuwa na kaka yake kwa mama yake, yitwa Absalom. anaitwa Absalom. Absalom inamaanisha umupapa n'amahoro. Inamaanisha kwamba baba ni amani. Ego, umupapa n'amahoro, baba ni amani. Nyamuhungu arumva ishavu, ule kaka kasikia, Absalom akasikia. Hari abantu bishavu rikaze, kuna watu wana hasira, ashobora kubika ishavu indwi yose, anaweza kuweka hasira hata wiki nzima, ishavu iminsi ibiri, hasira wiki siku mbili. Lakini Absalom yari umuhungu agira kane wa Dawidi, alikuwa kijana wa Daudi wa 4, agira ishavu imyaka 2, akakuwa na hasira miaka 2. vuga ngo imyaka 2, sema miaka 2, imyaka 2 yose ashavuye, miaka 2 ana hasira, avuga ati jewe Amnoni negeza kuzomwica, anasema Amnoni mimi napaswa nimuue, kubona yanyononeye mushikanje, kuna gisi amembaka dada yangu, negereza kuzomwica, ni lazima nimuue. Uracafise ikibazo chingene umwana yakubise uwundi ngumu, ungali na tatizo kwamba mtoto amepiga mwenzake ngumu. Ngabana bo kwa Dawidi babiri, umwe ahiga kwica uwundi, lakini watoto wa Daudi mmoja anatafuta mwingine kumuua, arategura ingene azomwica, akaandaa gisi atakavyomuua, ategura umunsi mukuru, akaandaa sikukuu, arabwira ati narinda gukeneye kuzoza ku munsi mukuru wanje, akaambia babake alikuwa nataka ukuje katika sikukuu yangu. Se aravuga ati oya ntibikunda, babake akamwambia iwezekana, ati cyange ndungikira bene wacu bose, ama nitumie wa ndugu zangu wote, bacha baraza bose, wakakuja wote. Absalomo achategura imisore yiwe, akaandaa vijana wake wote, achababwira ati mukabona Amnoni aborewe, akamwambia hivi, mkiona Amnoni akilewa, muchemo mucumita mumwice, mumuingize ndani kisu mumuue. Ababorerwa bari ngaha poleni sana, wale wakunywa pombe wakuwapa pole sana. Abantu ba Absalomo, wale watu wa Absalomo bacha baracumita Amnoni, wakamuua Amnoni. Amnoni abaragiye, Amnoni akawa amefariki. Inkuru ishikiye Dawidi, habari ilipofikia mfalme Daudi, arababara kurusha, akaumia kuliko, yari yarumvise, yari yarabonye, yarabaye ibiye bibabaje, maana alikuwa alisikia na kaona, aliishi wakati mgumu, mugabo ntiyari bwabe mu bihe by'uko umwana we yicundi, lakini alikuwa bado hajaishi katika nyakati mtoto wake katika tumbo lake, abonye umwana wiwe yafashe uwundi ku nguvu, akaona mtoto wake amembaka mwenzake, mtoto wake arishundi, sasa mwingine anaua mwingine wake. Absalomo achahungira muri Syria, Absalomo akakimbilia Syria, amara imyaka, akamaliza miaka, ikindi gihe achayisabase, wakati mwingine akamwomba babake, arasabase imbabazi ngo asubire iwabo, akamwomba babake msamaha ili arudi katika ufalme. Absalomo karagahungu kabi, Absalomo ilikuwa ni mtoto mbaya, na muntu numwe ndumva yise umwana wiwe izina rya Absalomo, hakuna mtu nimeshasikia mtu anaita mtoto wake Absalomo. Karagahungu kabi, kalikuwa ni kagasoka baya, kumbe gahungutse, wakati kanatoka katika makimbizi, kaje kugira ngo kicese, kamekuja ili kamuue babake. Absalomo se aramugirira imbabazi, babake akamurehemu, aramuhamagara amuzana mu gihugu, akamuita akamleta katika nchi, mugabo ntiyamushikiza Yerusalemu, lakini akamfikisha Yerusalemu, amushikana hijya gatonya, akamfikishia mali kidogo pale. Hawezi misi, palipoisha siku, Absalomo achafata imyaka, Absalomo akakamata miaka, karagahungu kameze nabi, kalikuwa kagasoka baya, sikumbuki, agenda kunzira ija ibwami kwa se, anaenda kwenye njia ambayo inaenda katika ufalme kwa babake. Umuntu wese agiye ibwami gusaba ijambo, kila mtu akienda kuomba neno katika ufalme, akacamubaza ati ukeneye iki hari ibwami, anamwambia una msolo unataka nini? Umuntu akacavuga ati urumva haruwa nto hayitongo, unasikia alikula mtu alinibeba pesa, ngiye gusaba umwami ko yongirira neza, kwa naomba mfalme anisaidie. Nyagahungu agacakazunza umutwe, kale kagasoka na ati murabona aya makosa yose y'umwami, munaona makosa yote ya mfalme, mwiyabi yangira umucamanza je nkaza bacira urubanza, mimi angekuwa mtu wa kukata mashauri, ibintu byari kuba biroreranye, vitu vingekuwa salama. Yesu ashimwe. Amen.
ukozumva umuntu atangiye gukritika umuvyeyi, ukisikia mtu anaanza kukritika mzazi wake w'imwemu canke w'umubiri, wa kiroho ama wa mwili, menya ko agomba kumwica mu mwemu canke mu mubiri. jua kama anataka kumuua katika kiroho ama menya mwili. ko uwo muntu atari mwiza. Kumbuka ujue kwamba mtu si mzuri. Atangura gucoza se, akaanza kukritikia baba yake Daudi, kugeza aronka abantu mpaka wakati akapata watu bamwemera, wanamkubali, acagira popularite, baramukunda, baraba benshi, akafanya popularity, wakampenda ni wengi. haragera igihe asaba se, ikafika wakati akamuomba babake, abira se ati mfasha, akamwambia babake nisaidie, ati nari nasgiye Imana ni nunkura mu buhungiro, niliambia Mungu kinitoa katika makimbizi nzogutangira ikimazi, nitakutolea dhabihu. sasa undeke nje i Heburoni, uniache niende Hebroni nje gutangira Imana ikimazi. nenda nikamtolea Mungu dhabihu. se yibaza ngo n'umuntu, baba yake akawaza kwamba ni neema tu, yibaza ngo n'umuntu, akawaza kwamba ni mtu mwanadamu, yibaza ngo n'umwana wiwe, akawaza ni mwanaye kipekee, kumbe na gashetani kazima babana, kumbe ni shetani ya mtoto ambaye anaishi pamoja. ukibaza ngo n'umugore, unawaza ni mke, ukibaza ngo n'umugabo, unawaza ni mme, ukibaza ngo n'umwana, unawaza ni mtoto, ukibaza ngo n'umuvyeyi, unawaza ni mzazi, kumbe na gashetani, kumbe ni shetani, ni kagena shetani, gashetani kazi, kumbe ni shetani ya kike, ariko Imana igiye kugutabara. lakini Bwana kwenda kukusaidia. Haleluya. Amen. Isi irimo abantu bameze ukuntu, dunia ina watu wabaya, ariko Imana iri kumwe natwe, lakini Mungu yuko pamoja nasi. ijambo visi uno munsi ni ryarindi nyene, neno ninalo leo ni lile lile, ivyo biguhanze, hayo ambayo anapambana na rema wewe, nacu uzoba, wewe farijika, utakuwa kitu, rema nacu uzoba, farijika, utakuwa kitu, ora ari mu ruhande rwawe, Bwana yuko pamoja na kandi wewe, yamara amaje kukurwanira, na ameshaamua kukupigania. Absalomo se aramwemerera, babake akamkubalia, yibaza ngo n'umuntu, Daudi akaweza kwamba ni mtu, Absalomo aramwemerera, yibaza ngo n'umwana, Daudi akamkubalia Absalomo, anawaza kwamba ni mtoto, kumbe ni shetani mbisi, kumbe ni shetani mtupu, mbisi, shetani mbichi, mbisi kabisa. Agenda Heburoni, akaenda Hebroni, achategura abantu, akaandaa watu, arababwira ngo nimumve inzamba, akawaambia hivi, mkisikia parapanda muce mukomindura muvuga ati Absalomo arabaye umwami, mpige parapanda, mpige kelele, mseme Absalomo anakuwa mfalme, kandi se ariwe mwami, tena babake na ni mfalme. ibaze Chiwaze kwera abantu nabo bantu bameze kuntu, kwa sababu watu wako gisi tu, barazi ko ta mwami abaho atasutse ko mafuta, wanajua kwamba hakuna mfalme ataishi kuwa mfalme na wakati hajapakwa mafuta. Ubwami navyo amakudeta vyari bihari, katika ufalme hakuna makudeta alikuwepo, ariko bazabona umwungu w'umwami arabivuze, lakini wakaona mtoto anavisema, ntibajana kubimubwira umwami, hawakumwambia hata mfalme. Absalomo acazana abantu baravuza inzamba, Absalomo akaleta watu wakapiga parapanda, ubwo nyine abantu ati Absalomo arabaye umwami, watu hapo Absalomo anakuwa mfalme. umwami arabyumva, Mfalme akasikia hayo, arabwira abantu biwe ati duhunge n'ahandi nadusanga ngaha aratwica, akaambia tukimbie, akaambia watu wake tukimbie, akitukuta hapa atatumaliza. Absalomo ariruka nawe abakurikira Yerusalemu, Absalomo akamfuata babake, anamfuata Yerusalemu kugira ngo abanze yice se, ili auwe kwanza babake mzazi, se yamuvyaye, babake aliyemtosha tumboni. Yesu ashimwe. Amen. Absalomo ariruka agiye guhiga se yamuvyaye, akakimbia na mfuata babake ili amuue. se yamuhunguye, babake amemtoa katika makimbizi, amuzana mu gihugu, akamleta katika nchi. bene wabo bari bashavuye nabo bagomba ngo bamwihore, Ndugu zake walikuwa wameumewa, wanasema wamlipisie kisasi, ariko kandi lakini tena se aramugirira neza, babake akamtendea mema. ivyo biguhanze, Haya ambayo anapambana na wewe, hangana navyo kugeza bikunze, pambana nayo mpaka kieleweke. Amen. se arabona ati karabaye, babake akasema imekwisha, umwana wo mu nda yanje mtoto katika tumbo langu arabanguriye ngo anyice, ananikimbiza ili aniue. se ahitana abasoda yarasigaranye, babake akakamata majeshi alikuwa nao, aratemesha, akakimbia. ageze Daudi imbere, alipofika mbele, kumbe ahunganye n'akandi gahungu kitwa Shimeyi, kumbe amekimbia na kagasoka naitwa Shimei. Shimeyi nako Shimei nako karako mu muryango wa Sauli, kalikuwa kanatoka katika familia ya Sauli, karababaye kubona mu muryango
wabo atabonetsemo umwami. Kaliumia kuona gisi katika familia yake hakupakonekana mfalme. Urabona ko abasubirira umwami bategeza kuva mu nda y'ubwami. Wale ambao watarudilia mfalme wanapaswa kutoka katika tumbo la mfalme. Ariko Imana ntiyahisemo mu bana ba Sauli. Lakini Mungu akuamua katika kizazi cha Sauli. Mugabo atoranya Daudi. Lakini akamchagua Daudi kwa mfalme. Abo kwa Sauli barababara. Wale wa kwa Sauli wakaumia. Bariko barahunga. Wakati wanakimbia, Daudi alikuwa ahungira kuri uyu musozi agenda duga. Daudi anakimbia katika mlima huyu anapanda naye. Hagati hari umwonga. Katikati palikuwa bonde. Hija leo Shimei nawe ari hija. Pembeni napo Shimei iko kule. Achagenda tuka Daudi ingenda. Akaenda na mtukana Daudi gisa anatembea. Ase unakoma. Aturakomye. Wewe. Ubose umwana wakwikuriyeho. Hivi si mtoto wako na kutoka kwenye madaraka. Leo ndio bakwica. Kwanza wangelikuwa. Nachumaze. Wewe huna thamani. Wewe ni bure. Wewe ni bure tu. Agenda na mutuka. Akaenda na mtukana. Daudi abasoda yarasigaranye. Majeshi alibaki nao. Baravuga ati ijya mva yimbwa iri kwiragutukani yahega mwami. Wakamwambia mfalme, ule mbwa ambaye anakutukana ni nani? Reka dusimbe tumukure ku mutwe. Acha turuke pale tumkate kichwa. Daudi aravuga ati Daudi akasema hivi, nimba ari Imana yamurekoye kunuka nao. kama ni Mungu amemwachilia inanitukane nao. Reka bandanya nduka. Amen. Eti acha ni Banu Imana reka bagutuke. Watu wa Mungu acha watu Reka atakukuye kurukoba. Mbona kuondoa ngozi? Reka bavuga ibyo bagomba. Acha waseme yale wanataka. Reka bashira no kuri internet. Acha wakuteta kwenye marezo sociaux. Akuite imbwa. Akuite mbwa. Akuite nyabu. Akuite mpusi. Akuite maraya. Akuite kahaba. Akuite mwicanyi. Akuite muwaji. Nacho bitwaye. Haijalishi. Rema. Farijika. Kutokuwa kitu. Bora alikuwa anategura gutabarwa kwawe. Bwana alikuwa anaandaa usaidizi wako. Kesho yawe ni nziza kuliko leo. Kesho yako ni nzuri kuliko leo. Amen. Bageze hija. Walipofika ngambo. Absalomu asaba impanuro abandi. Akaomba ushauri wengine. Aravuga ati mubona no kurikire ku bwami bwanyu. Akasema mimi mnaona nifanye nini katika ufalme wangu? Bamubwira ati kugira ngo werekane ko waciye kabisa naso mutagihuza. Wakamwambia ili waoneshe kwamba wewe na babako hamuelewani. Genda usambanye banyo kwanyu. Wende ukazini na mama yako mdogo. Abagore baso. Wake wa baba yako. Daudi yarafise abagore umenga ni nkabane gutyo. Daudi alikuwa kama na wake kama wane hivyo. Isero ya kera jaravyemera. Agano la kale lilikuwa linakubaliana hivyo. Yangi rucarongora benshi ngurumba ngunanje ngurunaraza. Pasukuma tawa wanawake wengi na mimi. Yarafise n'inchoreke 10. Alikuwa na vijakazi 10. Izo nchoreke 10 hao vijakazi 10 yari yazisize ibwami. Alikuwa liwatia kwenye ufalme. Avuga ati abantu ngao ntabariko barahirwa. Hawa hawatatafutwa. Reka je munge. Acha mimi nikimbie. Absalomu achahamagara abantu akaita watu baza kurorera wacha kuangalia ingena binjije kubasambanya kisi anawaingiza kwenye nyumba ili awatendee tendo la zina. Bamukase wale wake wa babake banyinabo wa mamake mdogo. Murumva ko kamara amazi. Munasikia hiyo tatizo ama iyo ngora nifise bujya n'intonya. Hiyo tatizo unayo ni ndogo. Niganza mugenza aterigiye kwawe ni tikisa mwenzako mwambie hiyo ni yako ni ndogo. Mubaza turahura n'ikibazo kingana nk'iki. Mwambie muulize ushakutana na tatizo kama hiyo. Umwana w'umugabo wawe. Mtoto wa mume wako. Akosa kamara amazi. Hiyo si ni dharau si shida. Mwene wabo n'abana bawe. Ndugu yako ya watoto wako. Akosa kamara amazi. Hiyo si ni tatizo. Si ibara kumutemere. Si ni dharau hiyo. Abariko baraca mu bibazo poleni sana. Watu wanapitia matatizo pole sana. Nivyo bigiye kurengana. Na hivyo vinakwenda kupita. Na hilo linakwenda kupita. Nivyo bigiye kurengana. Na haya yanakwenda kupita. Daudi iyari. Daudi mahali alipo. Aravuga ati none gamana nakosheje iki? Akasema Bwana nimekukosea nini Bwana? Mwana nivyariye. Mtoto wa tumbo langu. Alikuwa anaminga kunyica. Ananikimbiza ili aniue. Daudi acharungika abantu 3 baje kuperereza ibwami. Akatuma watu 3 wapeleleze ukafika. Ati nimugende. Akasema nendeni. Muigirishe nk'abagiye kumusaba. Mujifanyishe kama watu wanakwenda kumuomba. Ariko muzore mu makuru y'ibiriko bijya. Lakini muwe mnanipatia taarifa gisi vitu vinaendelea. Hama umwami mfalme tumuite umwami wa Absalomu ako kabandi. Tumuite Absalomu kabandi tumuite Absalomu achavuga ati reka nje kubatera. Akasema acha nene niwashambulie. Reka nje gutera umwami. Acha nene nikashambulie mfalme.
araruhuka hivi hajapumzika, amanda mukubiranye, afu ni mufanye haraka ngo haraka. muri abapererezi ba Dawidi, Lakini katika wapelelezi wa Daudi acha mu inama yindi, akampatia wengine ushauri, aramubwira toya, akamwambia kuko hapana, Absalomu yavuga ati tugende tubatere, maana Absalomu alisema twende tuiche tuwashambulie, Dawidi gusa, tuiche papa wanje gusa. tumuue Daudi babangu tu. Imagine Chiwazi. ngo amacho tugaruza baje abantu bose bazoca badusaba, Afu turudishe wale watu wote watatuomba. wao ndina wacara mubwira toya, Ule mwingine akamwambia hapana, wobugize nabi, utakuwa unafanya ahubwo vibaya, reka tuhamagara Abayisraeli bose basigaye, acha tuite Waisraeli wote bafate wamebaki, ibigwanisho, wakamate silaha, ama bitegure, afu wajiandae, tuzoce tugenda tubiubire bose n'umwami n'abantu biwe, twende tuwakamate mfalme na watu wake, tubice ata usigara n'umwe. tuwaue bila kubakia hata mtu Absalomu mmoja. acavyemera ati nivyo, Absalomu akakubali ngo ni mugabo kweli, ntivyari ivyo, lakini ikikuwa kweli yagomba ko hasigara umwanya kugira ngo abaramuha inkuru, ilikuwa inaomba ili pabaki muda ili wao wanampatia habari. amatelefoni ntiyari bwabeho, Simu zilikuwa bado kuja. wa wundi acatuma wa baperezi biwe babiri ko bose bari batatu, Ule mwingine akatuma ule pelelezi wake, maana walikuwa watatu, bariruka baramubwira ati uripanga, wakakimbia wakamwambia kuna jipanga, bimeze uku bimeze uku bimeze viko uku hivi bimeze viko hivi viko hivi, nao bararipanga. naye akajipanga. Daudi, Absalomu aza kuza azanye ingabo, Absalomu akaleta majeshi. bagiye ku rugamba, Walipoenda katika vita, Daudi aca uwundi bwe yarafise mu chef d'état major umwe, alikuwa na chef d'état major mmoja. muri uwo mwanya aca bagaburamo ama état major atatu, Kwa hiyo muda akagawa maeta major matatu. agabuyemo ama état major atatu, Alipogawa maeta major uwundi matatu, bwo mu chef d'état major yari umwe yari Yoabu, chef d'état major ilikuwa ni umoja, ilikuwa ni Yoabu. mugabo aca mugihe ati ndaguhaye n'iyindi état major mubangabanganywe, Akasema nakupatia nyingine eta major muwe sambamba, n'iyindi na mubangabanganywe, nyingine muwe sambamba. aca arapanga abakomanda bushasha, Akapanga kwa kamanda mpya, abakomanda basoda igihumbi, akakomandewa abakomanda basoda ijana, anakomandewa wasoda 100,000. Dawidi avuga ati nanje ndaja kuja mu rugamba, Daudi akasema na mimi nitaenda katika vita. abantu be baramubwira ati oya wowe uri chef mtama, Watu wake wakamwambia wewe ni mfalme, hapana ujya usiendi, bishitsi ugapfa, maana ikifika unakufa, twoba duhombye gose, tutapoteza kitu wowe urusha kikubwa. agaciro abantu igihumbi, Wewe ni zaidi ya watu wowe 1,000, tumugira umuco ugira kane, wabala katika kikundi cha 4, woza ku intervena, woza gutabara, unaweza kuja kusaidia ari uko tubona twananiwe, ile wakati tunaona tumeshindwa. plan y'urugamba bayipanguko, Prayer vita wakaipanga wa hivyo. muperezi nawe yagiye kwa Absalomu, Ule ambaye anapeleleza na kwenda kwa Absalomu, we aramuhenda, akamdanganya amubwira Absalomu, ati rero nitwaja gutera, akamwambia tukienda kupiga wewe nawe kushambulia, ujemwo, wewe na uingie, uje ku rugamba, ingie katika vita. nawe arajamu, Na akaingia Absalomu, urugamba ruraba, vita ikakuwa bagwanira vikali, mu kibira, wakapigania mbere huko ikibira kimira benshi, kabisa. Poli kabeza wengi, bararwana wakapigana. Absalomu ari ku nyumbu niko bayita, Absalomu alikuwa katika farasi, ego ifarasi, alikuwa katika ari ku farasi, rugamba, yuko katika vita, asigara ari wenyene ariko ariruka, anabaki peke yake, anakimbia tu, umutwe ucufata ku biti, kichwa kikabana kwenye miti. wakwimbiye icobo niwagiye kukigwamo, Aliyakuchimbia shima na kwenda kudumbukia mwenyewe, aguma hejuru n'umushatsi ufata ku giti, akakamatwa na miti kwa nywele, kwa sababu ya nyumbu yo irirukira bandanya, ile farasi kakimbia kaendelea. umuntu umwe aracao abona Absalomu ari hejuru, Mtu mmoja akapita kaona Absalomu ameninginia ari juu, muzima, agaliki hai, yananiranye, vimeshindikana. ugiye kugwanya umuntu w'Imana, Ukienda kupiganisha mtu wa Mungu, Imana yashobora gukoresha n'ibiti Mungu bikakugwanya. atatumikisha hata miti kupiganisha. Haleluya, Amen. niganzo muri kumati ntuze witege kugwana n'umuntu w'Imana. Tikisa mweza kumwambia usitarajie kupigana na mtu wa Mungu. Amen. Haleluya, Amen. mubwirira ati nuwanyihanga n'ibiti bizokugwanya. Mwambie ukipambana na mimi miti itapigana. Haleluya. Amen. Ngwigiti gica gifata imishatsi n'umutwe, Mti ukakamata kichwa na nywele. Absalomu aguma yenena, Absalomu akakuwa ananinginia juu. umuntu umwe aragenda arabibwira Yoabu, Mtu mmoja akamwambia Yoabu. Yoabu abyumvise, Yoabu aliposikia, wacazazanya amakobero atatu, amacumu atatu, akakuja naleta mikuki mitatu, acamukubita ku mutima, akamchoma kwenye moyo. abasore 10 bo kwa Yoabu, Wa vijana 10 wa Yoabu baca barahengetereza, wakamalizia, wakammalizia. Reka tubisome mu gitabo cya kabiri cya Samueli, Samueli wa pili 18, 18, 14 na 15.
abari baje kumubwira Yowabu ati burya namubonye wa mwana w'umwami hapa kuna kuja kumwambia Yowabu tumemwona mtoto wake yafashwe n'igiti amekamatiwa na mti. Igitabo cha kabiri cha Samueli wa pili 18 14 14 mstari na 15 na 15. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Yowabu aramwishura ati naco nirirwa ndasyogoranya nawe. Araheza ajana amakobero 3 ayamutobekeranya mu mutima araho nyene mu mweroni akibona, maze imisore 10 yatwaza Yowabu ibigwanisha ica Absalomu ijya nino iramuhohosha arapfa. Imana idufashe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Wozoga umuhagaze ku rutonde rw'Imana. Wabaki kwenye msingi wa Mungu. Haruko Imana igiye kukurwanira. Kuna gisi Mungu anakwenda kupigania. Haruko Imana igiye guca ahantu utaziga. Kuna gisi Mungu anakwenda kupitia mahali kuna. Haruko Imana igiye gukoresha ibyo utaziga. Kuna vile Mungu anakwenda kutumikisha. Haruko Imana igiye gukoresha ibitahora byicana. Kuna gisi Mungu anakwenda kutumikisha vitu vikwa vinawana. Abaguhaguruka Imana igiye kuhagurukira. Wale kusimamia Mungu anakwenda kuwasimamia. Abakugwanisha Imana igiye kubarwanya. Wale kupiganisha Mungu anakwenda kupigana nao. Iyi kandi ntabwo ari yawe kandi. Tena vita hii si ya kwako ni kwambie. Imana irayishize mu biganza byayo. Mungu ameitia mikononi mwake. Nigiye kugwana mu rugamba. Amen. Ndio anakwenda kupigana katika vita. Nigiye kugwana mu kibanza cyawe. Mungu anakwenda kupigana nafasi yako. Haleluya. Amen. Daudi yararize. Daudi alilia. Aririra umuhungu wiwe. Analilia Absalomu mtoto wake. Aravuga ati iyaba ari je nari kupfa. Ningalikuwa basi mimi nife. Akumwana wanje apfa. Kuliko mwanangu akufe. Imana yarabibona ko Daudi atari gushobora kwihikira umwana. Mungu alimuona Daudi kwamba hata uwa mtoto wake. Abakurwanije. Wale wakupiganisha. Arabubona ko kabisa kutobarwanya. Kuna wale unaona kabisa huwezi kushindana nao. Imana yo nishobora kubireka. Lakini Mungu hawezi kuacha. Amen. Aka kantu nako wumvise. Aka kakito kwasikia. Hari abantu uvuga ati oya je ndamurekuye nta ngorane. Kuna watu nasema mimi namwachia. Ariko Imana ivuga ati ko nkoza mu jisho. Lakini Mungu anasema kwa sababu umegusa katika jicho langu. Yo mu mboni zanje. Kwa kuwa umegusa katika mboni ya jicho langu. Nanje ngiye gukoresha ivyo naremye. Nami nakwenda kutumikisha viumbe vyangu. Ndamwereke ko ndima. Nimuoneshe kwamba mimi ni Mungu. Bashimeye ntibazobura. Washimeye watakosa. Bazogutuka. Watakutukana. Bazokwambika ibara. Watakusemea mabongo. Bazokuvuga ibyo utakoze. Watasema maneno ukutafanya. Bazokudendereza. Watakusemea uongo. Ariko nturire. Lakini usilie. Ariko ntusubire inyuma. Lakini usirudi nyuma. Ariko ntiwicuze. Lakini usijute. Wicuze icyiza akoreye umuntu. Usijute mazuri umetendea mtu. Kuko icyo ntabwo kizorenganuka. Maana hivyo vitapita hivyo. Imana igiye kukwishura. Mungu anakwenda kukujibu. Imana igiye kukwishurira. Mungu anakwenda kukulipia. Imana igiye kukwishurira. Huyu Mungu anakwenda kukulipia. Reka bagutwara ivyo abitwara. Acha wakupeleka hivyo wamebeba. Reka badendekeranye ivyo badendekeranye. Acha wafunge vile ambavyo wamefunga. Reka bibe uko byabaye. Acha vile kama gisi vimetokea. Wari yiswe umuvumo. Yule ambaye ameitwa laana. Imana igiye kumwita. Bwana anakwenda kumuita mbarikiwa. Waratacha maze. Yule ambaye kwa na samani. Imana igiye kumubahisha. Mungu anakwenda kumheshimisha. Yesu araguhinduriye ibihe. Yesu anakubadilishia nyakati. Yesu agiye kubereka gukunda. Bwana anakwenda kukuonesha kisa takufunga. Natangabo uona mu maso yawe. Hata kama kuna majeshi unaona katika macho yako. Abatugwanira ni benshi. Eti wanaotulinda ni wengi. Abatugwanira ni benshi. Wanaotuchunga wanatupigania ni wengi. Barutigitigirira kure abaturwanya. Wanazidia hata wale ambao wanatupiganisha. Ni bora ari mu ruhande. Kama Bwana yuko upande wetu. Mbego kurwanya ninde? Atakaye kupiganisha ni nani? Manarihebuye. Ningekuwa nimekata tamaa. Manarihebuye. Manarihebuye. Ningekuwa nimekata tamaa. Iyo namenya ko ari ugutabarwa kuhoraho. Nisingejua kwamba kuna usaidizi kutoka kwa Bwana. Ni yizuba. Chini ya jua. Wari kukugwanira niwe yakugwanije. Yule ambaye kupigania ndio anakupiganisha. Wari kugutabara. Yule angekusaidia. Niwe yabiguteye. Yanje amekusababishia. Nacho bitwaye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aragowe uzigira umwana w'umuntu. Neno la Mungu linasema ni alani wanayemtegemea Bwana. Uzigiye uhoraho. Kwa kuwa amemtegemea Bwana. Aravuze ati sinzoguta. Na anasema sitakuacha. Na avuze ati sinzoguta. Na anasema sitakutupa. Kandi sinzoguhemukira. Na sitakupungukia. Ngo nkuko nabanye na Mose. Kisi nilikuwa na Musa. Ngo niko nzobana nawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ibibazo
nibaza ko bizozanwa n'abakure. Usiweze kwamba vitaletwa na watu. Dawidi ibibazo byazanywe n'abo mu nda yiwe. Daudi tatizo zimeletwa na watoto wa tumbo. Dawidi ibibazo byahereye mu nzu yiwe. Daudi tatizo lake zimetokea. Ibyo ariko bikorega mu nzu abari hirya ntabwo babimenya. Yale wanafanyikia katika nyumba wale kulikuwa ngamba. Abantu bakubona utwenga ntibazi ikibazo ufise. Watu wanaona unacheka lakini hawajui shida. Ariko Imana irazi ikibazo ufise. Yesu lakini Mungu anajua. Imana irazi ibibazo uri kuracamwo. Mungu anajua matatizo nayo. Imana irazi igihe wigeze kuba umwizigirwa. Mungu anajua wakati uliwahi kuwa mwaminifu. Ubwizigirwa bwawe nizobuta. Uaminifu wako Mungu hatawacha. Ingene witanze mu vyiwe nizovyibagira. Kujitolea katika kazi yake Mungu hataacha. Joro uri kurasenga ntazovyibagira. Ile usiku ulikuwa unaomba hataacha. Kwa kwisonzesha kwawe nizokwibagira. Ile kufunga kwako Mungu hatasahau. Arahagurutse kugira ngo akurwanirire. Amesimama ili akupiganie. Nurekura amasengesho. Usiachilie maombi. Bandanya uhangana n'ivyo biguhanze. Endelea kupambana na vitu vinapambana. Aho nyene niho harurukiza. Hapo ndiko kuna usaidizi. Imana igiye guca mu yindi nzira. Bwana kwenda kupitia ingine njia. Kugira ngo igwane urwo rugamba. Ili apigane vita. Imana igiye guca mu yindi nzira. Bwana kwenda kupitia ingine njia. Kugira ngo ikuneshereze muri urwo rugamba. Ili akushindia katika amarira barize. Machozi uliyoyalia. Yarageze kuhoraho. Imefika kwa Bwana. Agahinda ko mu mutima wawe. Huzuni katika moyo wako. Karageze kuhoraho. Umefika kwa Bwana. Imana ntizovyirengagiza. Bwana hata. Mama wawe arashaka kuvyirengagiza. Mama wako anaweza kupuuzia. Papa wawe arashaka kuvyirengagiza. Baba wako anaweza kupuuzia. Abavukanyi bashaka kuvyirengagiza. Ndugu zako wanaweza kupuuzia. Ariko uhora ukorera. Lakini Bwana unayemtumikia. Ariko uhora wabaye mwizigirwa imbere yiwe. Mungu ambaye umekuwa mwaminifu mbele zake. Ntibizokunda kwa vyirengagiza. Havitakubali Mungu avipuuze. Ni mu bosi ahemba. Kama bosi analipa. Mbega Imana igira neza niyo hemba. Mungu anayetenda mema atalipa. Niba bosi abo mwizigirwa. Kama bosi ni mwaminifu. Mbega Imana yo nizo umwizigirwa. Mungu yeye atakuwa mwaminifu. Reka gucika intege rero. Acha kukata. Rema nacuzo. Farijika utakuwa kitu. Asante Yesu. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endeze z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone. Wibuke kubusangiza n'abandi.